Mwancho murigereri chitariki ya 30 ne ya mumutie no ikomi bono na ryo chikoera ne yene mesa ya maya y'Ensoko TV bariki baito nigo bare chinsemo agendete goto rigereri ari agendete gokorekana na mono gotwikiriga iga asemesa na intutu komanyia senchire gwikiranu na mono ni nyegenete nganaye kurumambia nigo kwanyoreri baga kurigereri emeroberi yaito y'Ensoko TV na agiga no togotebinga umugusi okunyara kwa bago kumanyigwa kiregento funaga yokorekana ase chinsemo asibona igo mwancho murige nabo kunyara kwa gotubwatia ase emitandao yaito alia sensemo ya Facebook nigo tubwatia Ensoko TV nabo igo ogenda sensemo ya YouTube onyara kwa gotubwatia Ensoko TV senchira bwikiranu elitokomanyie senchira elie bwenerete elie Innocent Onyango nabono tugochaka amaya asegekakire egekebusyo. Mwancho muriri tugochaka norbo tirugo ichania menyi bekenyoro kurwa chinsemo chianya sore menye godi yerigo mae bunge ya Kitutu Masaba county ya Nyamira nigo barebire ro maega yabantu batamanyikaniti litukolie goro kumuita umusacho yomo awibanya tukaba bako mu Kenya mugako yibwe myaka 53 niganya tukaba gocheru chinsa isatu chia magoroba garare kogenda buoye nabantabu aba mu Kenya te nabo igobo nigo basabire uburendi bunyare kwa bugutingirwa ase ensemeyo. Samaleta anguru Zainabu Juma. Nara irekinda irenga igo muntu kurangiri kurunjera nga Zainabu minu etatu. Singaira buna matangale matega iga nabale birinde baruro oro bakugenda chinga cyabo. Fono lina kirange chede ikaisano nani bono ngeguru muntu akwanira giziri Zainabu. Haki mke wangu nimekufa kabisa. Ya Rabbi, nimepigwa na majambazi. Nkavuka kuruburiri inkuvuka nkuigora kanyora bate ni nawe agitasinya sinko chikuigorege seri nkanyora ara amanyinguka alinko muguri ni nini mbaya wamenyanganya kila kitu mpaka kiatu tabwate koroto ngumuguri wapi ngasoka ngataka kuikali nchera nande nkaira nangate hono lyo lingi ngokora nkarangiria nyeroka yani tukamubwatira tukamuikaransikiro katebatigambe kama chiga siguru tumusuya manyinga yana mangi kero kindi torole no na sakolete kia saumite linko nyageri bono ngasinyunga soka ngarangiri umuchirani yanenere muino we gukuruku mogere na bana arangiritie minu etano tai ngande ngaoncho korora ngarangiri mirika yakite okira chumo ituru mirika na barbono ngarora mbai weti ngasoka ngachangate yeba lindilyo nsuchumo kule bana ntutika tukwirira nione bamubwati guchanjira tikangende mwa mogere na etambo kireki bao ogende mwa steri uturi mirika kito kuna kwengo andanji korangiri mogere kumba ni mogere na igwetu tatikona atari kugwisi sauti ya kurukuru na reko buringa ningo ngomate ya ninje hakichumo ituru mbaya pi inju tarora una kitoko mukonyo tumura muiru sister mukulire first aid tugajarinde mogere bagacha mogere abakira dani iri simi bagosoka togosoka kuchipara tukalie wiri paru tukamusugoma tukamwikia rio sister akaboka akamorora akatebata kumunyara linde tukabatu muirekeroka chirani mungu uri kurukuru keroko kurukumila nalingene pikipiki rinda agakoreki akateba mubiki gura igatogende nyagitari agasoigoro na mogere na Daniel na nje tukaruma igana kende tukabwatira kinirinde tukanyora bachire ichu no twachite ichu. Mwancho murigereri ayokagendete amate yo moro kiwonde aselieta Cynthia Shiku kuchelangati wegire ya kianda oyo oitwa chinsemo chia Barakoi county ya Narok bono nigo basabire serikali nyari kabage korabwango ko unengia na komanya bali banyara kubakoba bamuito mweno ino kobeka byara abaitiabu. Mimi ni CPD mtu wa haki ya watoto. Nimesikia vibaya sana kwa sababu ya Sami. Ni mtoto mwerefu sana, alikuwa anasomea Christopher, mtoto wa grade 6. Tunaomba wazazi tu waendelee kuangalia watoto wao, na pia wazazi wote wako hapa, si wazazi peke yao, akina youth wetu tuwe tunaangalia watoto. Ukiona mtoto kwa barabara, ujui vile anafanya, pengine ako na stress, ni vizuri kuuliza mtoto wako na nini. Na wazazi ni waulize sana. Ukiona mtoto wako na shida, abia wakubwa wetu juu tuko na chief, tuko na assistant chief, tuko pia na tunaangalia haki ya watoto. Asanteni. Kwa majina naitwa Joseph kutoka Ndoko. Mimi ni mmoja wa wale watu ambao wanaweka security hapa kwa hii area. Tumeshangaa sana kwa sababu tumeitiwa kijana mdogo wa shule akiwa ameuawa. Na hii ni vibaya sana. Yule mtu amefanya na hii kwa hiyo kitendo, tutajaribu chini ili tusikiane na serikali ili mambo yote ya sawa sawa yajulikane.
Pengine kuna visa kama hiyo uliisikia, pengine watu kuuawa ama uhalifu? Kumekuwa na visa kama hivi, watu wanaletwa alafu si mingi, lakini hii moja hii inasitakasa sana. Sijawahi kuona mambo kama hivi. Onchumurigali abantu bali bamenyete no barema bugotakwana nigo bali chengereri tukuri abo ase umuchi ubosongo abuase basabira serikali na mashirika ao kubainyora ase mirubiri yabo nigo bakwana nabaralia asa magacho akisi culture hall abu ase batebire buna nigo baganetie banyarwa bakwaye baga na gotegererwa na nemono kurwanirwa na serikali. Theme is no human rights without Kenyan Sign Language rights. Kenyan Sign Language is very important for accessibility. This means without sign language, the deaf will face a lot of challenges. They will suffer and they'll have a communication gap, communication breakdown. Next. I hope that the government will accept and give the deaf opportunities, because the deaf are very qualified, they are learned, and they are so much skilled. They, as long as the sign language interpreter is there, they can do anything. Yes, we don't have to leave the deaf to suffer, because they also have families to feed. Ni ombi langu kwamba taasisi zote za elimu hapa Kisii na vyuo vyote vikuu hapa Kisii na nchini tujaribu sana kuwa na wale walimu wa kutafsiri lugha ya ishara katika vitivo mbalimbali vya elimu katika vyuo vyetu vikuu, kwa sababu tumepata habari kupitia kwa wanafunzi haswa hao ambao hawazungumzi na kuelewa kwamba wameitwa shuleni na vioni lakini hawana watafsiri. Inatakikana pia nao wakuwe pia wanaangaliwa kama wale wengine, ndio kuonekane kuwa kuna ule usawa. Na lingine, wale ambao kidogo wanaweza kuwa bado hawajapata zile tunasema skills katika sehemu tofauti, itakuwa vizuri pia na wao pia wachukue pia mkondo huo, pia na wao wawe pia watu ambao pia wanaweza kuwa wanaweza tegemewa pia kijamii. Wachumurigali wanchori bechiro ya kemera eyuereime yensemo ye bunge ya Kitutu Masaba nigo bagendete korera makongo babere bagwetera engakiye embura egotwa muri Kito Sovino wale sechinsemecho koigwa wanchori yabwe birengera libyabo na namono okorera kwabo. Kwa majina naitwa Caroline Auma, mimi ni mkaji wa Kemera hapa. Hapa ndio soko tunafanya biashara na hapa ndio tegemeo yetu na watoto na kila kitu. Sasa wametuwekea X kwa nyumba. Sasa tujui tunaenda wapi na hiyo X wametuwekea, na hapa ndio tegemeo yetu. Hapa ndio tunalisha watoto, hapa tunafanya kila kitu. Sasa nataka watu waeleze kwa nini watu wa Mogambi, watu wa Chogi wamekuja na karamu, wametuwekea hapa XXX. Watu wanataka tuende wapi na tupeleke wapi watoto? Tutakulia wapi Kemera hapa? Mara soko ni chafu, mara kila mali ni chafu. X ndio wameweka Wachogi. Mtaka tufanye aje? No yetororo ni goto chandikite bona mone mbure gotwa. Etore me ya Kitutu Masaba. Bona tuchandikita ase nyenjo yona stokwara ntokwa. Chisika bona mone chichire. Amazi ni gaichire tueteira yara makongo. Ego toyo keroro ni gegutioka. Yone smeri roro yani ni gere ndepi. Nenda samulita yuko petinentera na mumenyi bo mugonzo ro ko biashara Kemera nchenga tokonye, lakini mnenga kiye nchi ye mbura twabere tugotera makunwa amange obo chafu amali bagotera machiro era muribuka ndi customer ya seko etechiko tugorichanga otago bobekire nsemo botio kangoli yani none ndaga tokoli ngo none mwemisio mwemtino mubuga matumuga pana mwali wancha mukotoni. Muske Fred Matiangi maiga yogo chorwa kabomo konyi bumurai bwe kiama gya Jubilee
niko bono iga ale asensemo ya Dumbeli yure ase county ya Kiambu asagendete gusangana basae musikimatiangi ogokeire libagali abasae elibanyare ko bakoira asokogendera kuligereria borai bwense ya Kenya. Sisi kama viongozi tutita mbele yenu kunde tukiwa pamoja na JMC wetu ambao tunafanya kazi nao. Na mimi hawa ndio nataka kufanya kazi nao. Kuanzia huyu kiongozi wenu. Ninawashukuru sana kwa yale ambayo nimeona hapa leo. Mr. Kimani, thank you very much. Kwa sababu it's very important we lead by example. Hii nchi yetu imekuwa nchi ya story mingi. Wakati sasa wa kwanza kufanya kazi ya maana vile mnafanya kazi hapa. Na mimi niko tayari kujiunga na Kiambu Youth Impact Circle na viongozi wa pande hii kushirikiana kuhakikisha kwamba tunasaidia vijana wetu Gen Z kwa ile kazi ambayo mnafanya. Na huyu na kamati yake watamiza tukiwange na kiongane na nyinyi pamoja tuweze kwenda mbele, tusaidiane vijana. Huu ni wakati wetu kama viongozi kuhakikisha kwamba maslahi yetu tunayaweka mbele. Tutigarite ase kiame kiugia Jubilee mubunge na Kuru Town West Muske Samuel Arama oyore boigo muiburu kurwa aliroba lya gusinigo achengere ogochorwa kwaye umuske Fred Matiang'i namono kaba omokonyi bumuraibwe kiama gia Jubilee nabo igo nere ko irali bagali ali okobali mu whip bwe kiame kiugia Jubilee ase bunge Muske Fred Matiang'i nigo bona armokonyi bwe kiame kio na nigo wetira ase simi Arama tebire esabali yo mwaka w'ikiri 2022 na isana ibire nigo yachakire na namono asanya ariko bakago sababa gusiko bwata chikura sobonge na namono banyariko bakumubwate si Muske Fred Matiang'i na ali asatebire nga obochore bokibokorekana ase chiwode ime yomo chigo se county bere chia Kisii na Nyamira nigo chigo chikoba chikorawa na barabu bakoa Muske Fred Matiang'i baga ilianyara koba kora siasa yensenene bono onare batana na ndubono denda saba Gusii na kieke twaganyete na nda abantu mwaroje bare ta siasa bagatana Matiang'i tabu ati chama wada Matiang'i iga kongainwa bono tuombera na NDC aria tuwajete tukachenjia constitution ya Jubilee tukateba party leader na bakurimeni kwa Uhuru Kenyatta deputy party leader akoba Matiang'i na Matiang'i na deputy party leader na rojo na chikura chiwo president bono abantu bali bakonya gutauti bagatana ya nini ama bono twabekire na kieko no twabekire tukakora no Uhuru Kenyatta agateba rendembe whip ya Jubilee in parliament bagaria Sabina Chege ine position na gwate before igaze kai was Sabina Chege lakini njengabe leader of the National Assembly bona libandu sete bagansuki bono njerende baete asiyo whip onana tena egazi na etwe asesa uri yo mheshimiwa Matiang'i na egora Matiang'i na barko bono tete the our process igaba bete no Uhuru Kenyatta Ariate Uhuru Kenyatta na bona Arama na jiro montone moekero gekiuru agateberende nkaegwo na Matiang'i bonse babire bona ari wakera mheshimiwa Matiang'i biyamono aso omo arore nje orore tigana na arangekero gekikyo wibuna ende ni mokonye na ende bono ukatubwatera na boksido sugume Matiang'i na tetia Gusii Matiang'i tigera negoja na ende Matiang'i nere ogoja gobe president ya Kenya kama 2027 yengekogera abantu bakoteba ndekero gitari Gusii na Kenya batebire Matiang'i nero bisanerete egekorense baroje ya sareke ngobona saba Gusii moreje na ko na bwati Matiang'i na ndande mono ase biroge bibia bigoja gwake chukuraga abo bire kurwa Nyansiongo ogenda na Nyamaiya na aria rogoro constituency Ekarenyo Ekarenyo abantu abonsi no wakera abantu bari Matiang'i yako batavia na nento dora musukire no Matiang'i joji na mutete na atanya gojo aje to ebine ebinte bikara boto gukora abo Gusii babwatira na chibe sinjo chigoja chirichibesa kabisa nya cha to de ko repeat nya cha de dia abantu na kinjo to bwatira ne bakanga bakage Gusii this time onde bwensi otari na Matiang'i mwakisi ko saba oza ino Gusii bagwa chukura igaba Gusii manyi utana ngota babori akera Matiang'i ale akachukuro Jubilee Party of Kenya no toja kwa 2027 onde bwensi utakari Jubilee oitiga Gusii ko tabasa kwa ne orakura
Totigarete asobochorio bokebwe nseme yo ya Nyansiongo abarai bagosire serikali bakoragwa no mugachi w'ikiama kya UDA Muske Javet Nyakundi amo no murai Jerusha Mumanyi nigo bono bagendrete wakire campaign umurwaneri w'ekirugo kyo bwMCA wetere kiama kya UDA Dennis Kebaso mugaso bono ase chinseme yo nigo bono baunchakanire chinsemo kya menyanya Nyaronde amo ne chinseme kyo cyumuchie Onyansiongo Intutu atire asengento Kebaso igachete alia setole mama ta setole moroji akara bana nene ko tole galia igotwacha ga ko basorora yani ko basorona gaki inwanta Kebasa kole etamu yaye naende karago chigokora timo bai era buyaga igabo ige gotoka totigaritie metenye 18 months chikura cha 27 chike metenye 18 abantu bamiti Muliki monene wekiombe kia abaoro kia bali bagosomia CG University Dr. Charles Muhwaya one kiribuna chingwana nchigendete egatie serikali na aboroki bechi university echo eligokora konyora gukora umugiro uyogendete asabaroki abasabire gusaboroki go bali bagasoma CG University abasabire banyara ko bagotwara obotoreru nige serikali egendete gusabwa naboroki abo chigwetani bilioni 7 n'ugutakianda nabo igo asimugwaya asabire abana bali bagasoma CG University kubekwa murembe na gutwara obotoreru. Kwanza tunachukia hizi bango kwanza zinazosema kwamba ni kutiki tu. Ina maana hakuna upinzani. Pia mama kweli hatumtaki. Mama lazima must go. Aondoke kabisa. Ya. Umepiga kura madarakani kwa sababu hamna uchaguzi wa kumpigia mtu mmoja kura. Anajichagua mwenyewe. Hatuwezi mtikia Mama Samia mwenyewe kura. Ni watekaji. Watu wanaonewa, watoto wanaolewa. Hivyo tu. Haiwezekani tu uchaguzi unafanyika alafu opposition leader yuko ndani. Hizo ni kura gani aise? Si bora tu yani bora kuliko kungekuwa na uchaguzi jana ungefanya sherehe kumwapisha huyu mama. Sababu hakuna uchaguzi hapo aise. Hii ni kutu watu wanatekwa msee, watu wanateseka huku na Amanga kila mahali msee, Arusha cheki. Hakuna uchaguzi hapa aise. Msimamo wetu ndo kama hivi unavyoona moto hapo aise. Hatutoki hapa mpaka mambo yaeleweke leo. Mama Samia hivi. Yaani Mama Samia kenye unafanya yani tunakuangalia. Alafu tunakudiglo sisi kama majenzi wake wa Kenya. Yaani backup tunayo kabisa Tanzania mama. Na tunaja. Tunakwambia aje? Tunaja. Chama Chobolioli togosaba okwabera soroboti ruarakana sembeo oruno ruense ya Tanzania saba sae bagende kobera ase chibara namono bagende tekorobekana igo noroboti kwabere gokora ase TV ya otalirori rwarengerwa aborokiwa igo nagasabire amabere umunchu muligeli tokogenda busio moyegabwo ko moenia munyanchuki Ezekia Nyamau oyobwete chimbero chi Olympics emyaka ya mega nigo gendeta sense moya Nyaguta iyo gotoka sense moye bunge ya Nyaribari Masaba imeye county ya Kisii muri kyo ito Bethel Machini no ale ase chinseme cho na chibiche cyo gendeta korora kurwa aso moyego yo ase TV ya umunchu muligeli aso muri kyo ito agenda kubwatia moyego yo yogo chikorea Ezekia iga ira eritaria Yesu Onyole no bororo mwasipimu achire amatanganya mao igoko wene nyasau kwanza bali bya Ezekia na mao eyete Olympic ya chakirti jakuta toto ayo sama plemanere to tena miyokanye takunya giki kunya magwa Ezekia alikwe watu kama ni shule paka kumia tuawiri yenda Nyaguta tuabuye pale bahati ngia Ezekia kawe kwenza moyo bosai bwami akatika yabona aba fundisha kala manene mono yoko miyoka enyombe ya monyoro njabwate ekero yoko miyoka enkeye ono mwese kwa na wengo ya mori ko ndabiri pipi enkeye sebu na wala ba tema ro korunda asa kenye ngima kore ne makuri dari ko manyanga
uyo no maneno uyo no moke Wanchu murigeri wikirabu twikire omweli obwa maiya aitwanya rikaba tukumanya chinse chibonega sana bire chabona mubaso nabuna nagatebire omwanchu murigeri abaliki baito nigo bale ase chinsemo chakira Steven Nyarike Mbunde mulike itoli net Nyambuhe nera no wale ase chinsemo Sovia nabo igo Debora bagendete kubwati ali agendete gukorekana ase chinsemo ime ye county ito ya Kisii na Nyamira nabo igaso muchiyo Nairobi na namono tokorigereria ali agendete gukorekana inse yense ya Tanzania anamono musumugano ritwa korokia lisina saba nagusaba mabera ngatu kubekera scripting ngawose twabatebikira kitaya ndere tora kintu abatebi yense ya Tanzania somo bwagasobono iganigo libera ligendete kobeya NCU na agendera kubwatia Nsoko TV ase emitandao yaitu Facebook na bogoto follow ogenda ali asesemo ya YouTube subscribe egere onyara koba okogera me robeli yaitu aiga asmo basobono oya koichere gaiga litaliane Innocent Onyango.